Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo Hochtzibaon San Juan. Sa kwakipakutan li Pascua nakaoli Jesus Betania barquikwang la Lázaro alikikwaksisik chichoyo sa ischanque li kamenak xpale Jesus. Araniku que ixk'echitzikank ix Marta yochik angelak utlah Lázaro a anjun re li yoke chilang sa mesh tojanak lix María que ixkamchak junliw chisununkilpan sa kalnar ut q'axal tertox tz'aq kixchul chirue li roq li Jesus Kishchako presihe rikin rismal xolom utkinuhak sa likap rikin xpo isunukilpan aut la Judas Iscariote jure solom alitak artesin kre kishche kanak ika iskayiman ni sunungilpan ain si ola hukal tumin plat usk emang rahre brineba kishche ain mokoshpan tanak nashrae brineba rikin pan nak el rikin kwan dikule bal tumin ut narelq'ajo nimali na k'emank chisa li Jesus kixchere kanap xpanak rey mukbal nakixk'ula li sununkilpan ai xpanak eblineba jonilik kuanqeb erikin a utlain mukojonilik ta kuankin erikin nabaleb la judi ke nawokre nak li Jesus kuank aran ut kuheb rikin mukoka'ajta kwi sa xq'awa li Jesus reajpan kwi rihpal lah Lázaro li kikwaklisik chichoyo sa ixyanqe li kamenak ute ixbeni lahtij ke xk'ub ajkwi ixkamsinki lah Lázaro xpanak xmak ana baleb lah judi yoke fi elk sa ixyanqe ut achik li Jesus nekexpa ratin likakwa Terima kasih.
Kami nanong